Unanifuata vizuri? Na kuna wenye sioni kwa kati yenu na hao washiriki kwa siku hiyo. Huyo mmoja sanga wana wawili barimo barwana nari nje ku kanisa mfite Bible. Hapo mnanisikiliza vizuri. Hanyuma sanga barimo barwana. Barabana batoya nabo biga muri Sunday school. Hanyuma nibaza kibazo. Nibaza tese mbakubita baba. Mbasubize mu mago yabo. Amen. Na ni mimi, mnajua mimi ni Mkristo, si ndivyo? Alafu kama wewe ni Mkristo, unaweza fanyaje watoto wao wenye wamegombana? Ufite gusubizana shiko kwa hejuru. Ulitufundisha kwa kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 18. Haravuga ngo nyene so nakugirira nabi uzamumenyesha icyaha cye, nakumvira uzamubona mwene. Amen. Sasa impamvu z'umwanya muto yagira kwa sababu ya muda mfupi anao. Yewe nzambigisha hanyuma akawumbigisha kutumwero n'atunanya kugabana kwa wasibazo kindi cy'umwe. Yeye anawafunza, anapata nafasi ya wiki moja ifuatayo anatayo kwa sababu ya maisha. Munsi umwe sohotse hano nyuma y'iryo somo naramaze kuyigisha. Siku moja alipotoka hapa kwa church, nasanze hagati yabo hano abana kwigisha ababiri bashatse kurwana hanze. Alipatana na watoto wawili wakiwa na mzozo kati yao wawili. Bagenzi babo bari hafi n'abahamagara. Akaita marafiki zao hapo karibu. Mbabwira icyo gukorera abo bana babizangwanye. Akawaambia, akawashauri kile ambacho wanaweza tendea watoto hao. Hiyo somo ryari rivuga ngo, somo hilo lilikuwa linasema mwene so nakugirira nabi, ndugu yako akikutendea mabaya. Iyo sasa abantu babiri barimo barwana, ukipata watu wawili wana mzozo, uzubaza kubaza ko zagenze, ni lazima uwaswali kwanza. Mugenzi umwe azayisobanura ngo ati wacu ni wapari. Mmoja anajifafanulia akisema huyu mwenzangu ndiye ameanza. Kandi nako bemeze nyine hakwe kwa hari wahari. Na ni kweli kuna yule ameanza. Amen. Amen. Mwene so nakugirira nabi, ndugu yako akikutendea mabaya, noneho wewe sasa hari abashobora kurwana mu bana batoya. Kuna watoto ambao wanaweza leta tukunze gukoresha ingeso z'abana batoya. Anatoa mfano kwa watoto. Yeye anapoweza watu bakuru twari gukoresha ikindi kintu runaka ugero runaka. Ingekuwa watu wakubwa angefanya kitu kingine. Babazwa cyane nuko barwane twayigishije iryo somo. Akashangaa sana na kuhuzunika kwa sababu watoto wanagombana kwa sababu na wamefunzwa neno. Ariko barishime kuko hagati muri bo hari bashobora kungabana. Asante kwa Mungu kwa sababu katikati ya hao kuna wale wanaweza kuunganisha wenzao. Kibazo shida ambayo iko hapo, n'abana guhora batonda cyangwa abantu bakuru guhora batonda ariko badafite bakura aho batonda uyu munsi, ni wale watu ambao ikiwa ni wakubwa ama wadogo wanakuja kushiriki kila siku. Muyandi mafaidiki hivyo basanze bakura bigatanga umusaruro. Matendo ambayo wanatenda haina mazao. Na lakini takitanze muri Biblia, kila neno limeandikwa ndani ya Biblia. Yote yako ndani ya Biblia. Twari dufite isomo muri Ebeneza. Wiki hii tulikuwa na funzo katika kwaya ya Bienvenu. Nivuga ngo kwitoza kubaha Imana. Linasema ambao kubaha Imana, kufanya mazoezi ya kumtii Mungu. Kwitoza kubaha Imana, kujizoweza kutii Mungu. Kuzabuhera umukati mu myaka inaanza bado mtu ni mtanga. Umwana akigishwa Imana, mtoto anafunzwa kumtii Mungu, agakura yumva Imana, anakuwa akisikiza Mungu, akagera ku rugero rwo kubatizwa, anafika kwa hatua ya kubatizwa, anaendelea kufunzwa, akagera ku rugero rwo kwakira umwuka wera w'Imana, anafika kwa hatua ya akizera Kristo kumwamini umukiza w'ubugingo, anaamini Yesu Kristo kama mfalme wa wokozi wake. Safari ya kuamini Mungu aishi hapo, ni safari mrefu inaendelea. Tunaendelea na safari ya kutii Mungu. Ichakugoye kitoza kukireka, kile ambacho kimekutatiza unafanya mazoezi ya kuacha. Safari hiyo inaendelea.
inaanzia kwa udogo. Miaka y'ubuto hari ibyo umuntu azakora. Mtoto akiwa mchanga kuna yale anafanya. Ijambo ry'Imana kabiri. Akisoma neno anaacha. Yagera mu kigeragezemo agahasanga izindi. Akifika kwa miaka fulani anapata kumva ijambo ry'Imana kama neno kitoza kabiri. Akisikia neno la Mungu anaacha. Tubura mu buzima bwo kwitoza. Tunaishi kwa maisha ya mazoezi. Ubuzima bw'Abakristo bwo kwitoza. Maisha ya Wakristo ni ya mazoezi. Na wasoma isomo ryo kwitoza. Ni wale wanasoma masomo ya Mungu. Watu wakigenda babwirije ijambo ry'Imana twebwe twese twakari mu rugendo rwo kwitoza. Bado sisi wote tuko kwa mazoezi. Ni inshingano za buri wese kwitoza kubahima. Ni jukumu yako sisi sote kutii Mungu. Kandi tena ukagenda ko kubahima safari hii ya kutii Mungu. Iyo umuntu yazingatia neza iryo somo, mtu akizingatia somo hilo akumva kuko bimushingana za kugenda yitoza, anajihisi ya kuwa ni jukumu lake kufanya mazoezi. Haleluya. Amen. Azavamo umukristo ufite abagaciro nziza. Anakuja kuwa na mkristo mzuri ako kwa kiwango amekoma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia neno la Mungu. Ekampere kuri 7. Ariko imigani itari y'Imana y'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana, kuko kwitoza ku mubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kugira umumaro kuri byose. Ko gufite isezerano y'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo twicere. Iryo jambo niryo kwizerwa kandi rikwiye kwemerwa rwose. Haleluya. Amen. Amagambo yo kwitoza akwiye kwemerwa rwose, kuko igituma tugoka tukagwa ari uko twiringiye Imana ihoraho ariyo mukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane abizeye. 11 uje utegeka ibyo kandi uzigisha. Haleluya. Amen. Uje utegeka ibyo kandi uzigisha ibyo kwitoza. Rero ijambo ry'Imana yadufasha aho Timoteyo wa mbere 4:8 aravuze ngo imyitozo ngororamubiri ifite akamaro ariko gake, naho kubaha Imana byo bigira akamaro ku buryo bwose. Bitanga icyizere cyo guhabwa ubugingo bw'ubu n'ubw'igihe kizaza. Iri jambo ni iry'ukuri kandi rikwiye kwemerwa na bose. Igituma twemera kuvunika tugahirimbana nuko twiringiye Imana nzima yo mukiza w'abantu bose, cyane cyane abemera Kristo. Amen. Ibyo bikorwa Haleluya. Arakoze umuvandimwe, ndongeraho bizakozwe n'intumwa ibice 10:34. Matendo ya Mitume sura ni 10 na mstari wa 30. Biblia yavuze ngo Petero aterwa amagambo ati, "Nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera." Amen. Amen. Tushimira Imana kuko ituboneye umwanya mwiza wo kongera guterana kandi uyu munsi. Tunashukuru Mungu kwa kutupa nafasi hii ya kushiriki leo. Imana ihimbaze. Shukrani imurudilie Mungu. Wiki tumwe twakiyemo amahirwe adasanzwe. Wiki hii tumebarikiwa, tumekuwa na bahati. Kandi na mahirwe muri rusange mu buryo bw'itorero. Ni bahati ambayo inagusa kwa kanisa lote. Tumebishiza abanyamasengesho bari bafite amasengesho. Wiki iliyopita waombezi walikuwa na maombi. Departement zibiri kwa amasengesho muri kitumwe turi. Ngazi 3 zilifanya maombi kwa wiki hii, ngazi 2 zilifanya maombi. Kuko amahirwe adasanzwe. Hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu. Uyu munsi rero turongera dusubire mu isomo ryacu n'ubundi twari dufite. Leo tutarudilia kwa somo ambayo tulikuwa tukisoma. Turaganira ijambo kwitoza kubaha Imana. Tutazungumza neno kuwa na mazoezi ya kutii Mungu. Paulo yazabwiye Timoteyo umwana we yazaje ubutumwa. Paulo alikuwa anamfunza Timoteyo, kijana ambaye alimzaa kwa neno. Yamwishije amagambo menshi. Alimfunza maneno mengi, ariko turaza kwibanda cyane kuri aya magambo yazamubwira ajanye no kwitoza kubaha Imana. Lakini tutaongea sana kuhusu hapa tumesoma kuhusu mazoezi, kujizoeza kutii Mungu. Paulo ya Timoteyo amubwira ngo imyitozo ngororamubiri. Paulo akamwambia mazoezi ya kimwili
hayana mafaa kidogo. Kwitoza imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro. Mazoezi ya kimwili anafaa. Hari indwara zikira kubera ko twitoza. Kuna magonjwa ambayo yanapona kwa sababu tumefanya mazoezi. Tugira kwa muganga bakadutegeka kuzaza gukora siporo. Kuna wakati mtu akienda hospitali wanakuambia enda ufanye mazoezi. Mu buryo bwa sante y'umuntu, kwa kiafya ya mtu ni ngombwa ko umuntu akora siporo. Ni lazima mtu afanye mazoezi. Hari n'indwara ziza kubera ko twicara tudakora siporo. Kuna magonjwa tunakumbana nayo kwa sababu hatufanye mazoezi. Muri hii siporo hari abayigize umwuga bayihemberwa. Wa kiulimwengu kuna wale ambao wamefanya mazoezi kuwa kama kazi. Kuna abakire barakize mu miryango yabo bakijije n'abandi wenda inshuti zabo. Wametajirika kwa sababu ya kufanya hiyo kazi ya kuzoelesha watu. Paulo akamwambia Timotheo, akamwambia mazoezi hiyo ya kimwili ina maana lakini ni kidogo. Kuna baraka ambayo tunachangia sisi sote na wale. Kuna yale tunatenda yanatoa matunda tukiwa hapa duniani. Tunasoma kama wao, tunafanya kazi kama wao, tunapokea mshahara kama wao, tunajenga nyumba kama wao, magari tunanunua kama wao. Hiyo ni ya kiulimwengu, hiyo tunachangia. Lakini Paulo akamwambia Timotheo kuzidi ya hayo, kuna yale tena anastahili kujifanya na hayo atakuja kuzizoeleza maana yanafaa kwa mwili huu katika maisha hii na tena kwa maisha yajayo ina maana sana. Ni kumtii Mungu. Wale ambao hawajaamini hata wanafikia mambo mengi, wanafika kwa lengo la kumtii Mungu. Kumtii Mungu kuna faida kwa maisha hii na maisha yajayo. Kumtii Mungu ni urithi. Mzazi anaweza irithi familia. Daudi alisema, nilikuwa kijana na mimi ni mzee. Sijaona mwenye haki akiachwa. Wala hata kama amekufa na familia yake iwe. Kutii Mungu ni urithi ambao unaweza rithi familia. Tujizoeze kumtii Mungu. Inafaa maisha haya hata na maisha ijayo. Tukijizoeza kuna yale yanahitajika. Kuna yale yanahitajika ili tubaliwe. Neno la kwanza ni kuwa na shauku na kujihisi kufanya uzoefu. Ni kupenda na kujihisi kufanya mazoezi. Usisurutishwe kufanya mazoezi. Watu wanataka wasurutishwe kupenda Mungu na kutii Mungu. Neno la pili ni kuweka bidii. Yule anataka mazoezi ni lazima awe na bidii. Neno la tatu ni kuwa na utiifu. Kutii na kunyenyekea. Ukiwa na maneno hayo tatu, uwanja yoyote unaweza enda kuchezea. Ukiwa na kupenda na ukiwa na bidii na kupenda na kunyenyekea, mahali popote unaweza fanya mazoezi. Wakristo inatupasa tuwe na jukumu la kupenda ama kutii. Tuweke bidii na yale yote ambayo tunafanya tuwe watiifu na wanyenyekevu. Tusikilizane kwa hayo maneno. Yale ambayo tunafanya tuwe watiifu. Tutakuwa wanafunzi ambao wanasoma neno la kutii. Paulo alichukua nguzo 5
zishobora gutuma umuntu yitoza kubaha Imana, zinaweza fanya mtu ajizoeleshe kumtii Mungu, kandi yabikurikiza kuko bisabwa na akifuatilia kama vile inapaswa, akaba umwemeramana mwiza wujuje ibisabwa, anakuwa yule mwaminifu mwenye amefika kwa kiwango mzuri. Ikindi ya mbere ya Timotheo yamubwiye ngo yitoze musavuga. Nguzo ya kwanza alimwambia Timotheo, jizoeze kwa yale ambayo unasema. Witoze muvuga Timotheo. Timotheo, jizoeleshe kwa yale unasema. Imvugo yawe, matamshi yako, amagambo y'amukanwa kawe, matamshi yako ambayo yanatoka mdomoni mwako, amagambo y'umuntu uri mu rwego rw'amajuru, awe mtu mwenye ako kwa safari ya kwenda mbinguni. Usimenya gutandukanya igihe cyo kuvuga oya, utofautishe wakati wa kusema hapana n'igihe cyo kuvuga yego, na wakati wa kusema ndio. Matamshi ya Mkristo iko kivyake. Iyo kusoma mu gitabo cya Matayo 26:23, ukisoma katika Matayo 26, Wakorintho wa mbere 14:26, Wakorintho 14:26, Yobu 33:3, Yobu 36. Biblia ingenda itubwira uburyo tugomba kuvuga. Biblia inatuonyesha vile Mkristo anastahili kusema. Reka ngaruke kuri Matayo. Acha tuongelee hapa. Yesu Kristo amaze gufatwa, Yesu aliposhikwa, habayeho eseti, kulikuwa umutekano muke, kulikuwa vurugu. abagendanaga nabo barashakishwa, bari babigishwa bibi. Hata wale ambao walikuwa wanatembea na Yesu walitafutwa. Umunsi wa Petero bamubonye, wakati walipompata Petro, baramubwira ati nawe umwe wa muri bo, wakamwambia hata na wewe uko mmoja wa wale. Arabishaka, akakana. Asubiye gutambuka, alipotembea wongera kumubwira ati nawe umwe wa muri bo, wakamwambia hata kutembea kwako. Petero arabishaka, Petro akakana. Ubundi ya gatatu, safari ya tatu, baramubwira ngo amagambo yawe, wanamwambia hata maneno neza kubagendanye na Yesu Kristo, yanaonyesha umetembea na Yesu. Umujyayi mu rugendo ruja mu ijuru, mtu akiwa safari azagira amagambo agaragaza neza ko ari mu rugendo, anakuwa na maneno ambayo inamuonyesha kwamba ako safarini ya kwenda mbinguni. Paulo akamwambia Timotheo ngo yitoze musavuga. Paulo akamwambia Timotheo, jizoeze kwa Mungu katangi urugendo rwo kuja mu ijuru. Mtu akianza safari ya kwenda mbinguni, hari bigomba guhinduka, kuna yale anastahili kubadilika, hari icyo agomba kureka, kuna yale anastahili kuacha, hari icyo agomba gukora, kuna yale anastahili kufanya. Ijambo rya kabiri, neno la pili, yaramubwiye ngo yitoze mu ngeso ze. Alimwambia ajizoeze kwa tabia. Haleluya, amen. Aramubwira ngo ingeso zawe, tabia zako, ziri ingeso zikwiriye umuntu uja mu ijuru, ziwe zinastahili yule mtu ako kwa safari ya kwenda mbinguni. Biblia ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa Petero, katika nyaraka za Petero, Biblia zitubwira ngo tugire ingeso nziza hagati y'abapagani, tuwe na tabia nzuri katika kandi baduseza bakadutuka, hata wakitutusi, ahubwo muri bo bari imirimo yacu myiza, wakiona matendo yetu bibatera kwituma mazima, wafanye wabadilike. ariko gutuma twokora tutavuze bigatuma bari bahimazima. Kuna uinjilisti ama kuna hali mahali tunaweza tena tusogera tukwemererwe kuvuga, kuna mahali tutafika tusikubaliwe kusema. Haleluya, ariko ni babona ingeso zacu nziza, lakini wakiona tabia. Yakobo 3:13, Yakobo sura 3:13, urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi 4:8, wa Filipi 4:8, Biblia iradusaba kugaragaza ingeso zikwiriye abantu bari mu rugendo rw'ijuru. Biblia inatufunza kuwa na tabia ya wale inastahili ambao wameokoka. Yesu yadusize mu isi, Yesu ametuacha ulimwenguni, azikoreza hari indwara, akijua kuna magonjwa. yigeze arasengera abigishwa be, aliombea wafuasi, arababwira ngo data ndabasabira ngo ntubakure mu isi, akaomba Mungu usiwatoe ulimwenguni, ulibaregeremo bayigumemo, waachie katika ulimwengu, ariko ulibarindemo na uwalinde. Haleluya, amen. Isi niyo turimo natwe kwino, hata na sisi ulimwenguni hii tunaishi. Isi ibibazo byinshi, hii dunia hii na isi yaduye ingeso nyinshi. Huu ulimwengu kuna mashida tofauti na tabia tofauti, ariko ingeso z'Abakristo, lakini tabia za waamini zikwiye kuba ingeso nziza, zinastahili kuwa tabia nzuri, zikwiye abana b'Imana, zinastahili watoto wa Mungu.
aha biza bigora cyane niyo wagenda haba bande batandukanye imizero itandukanye. Hapa kuna utofautiana kwa sababu ya kuamini tofauti. Ariko iyo gusoma, lakini tukisoma umuntu ni mwini, mtu ni mkubwa sana. Mu gice cy'umuntu cy'ubugingo, kwa sehemu moja ya nafsi habamo ubwenge, kuna akili, habamo amarangamutima, kuna hisia, habamo kamere, kuna nafsi, habamo n'amahitamo, kuna utofauti. Mu bugingo, nafsi, ubugingo, uhai, tunasindishije uhai ariko muri kamere, katika ubinafsi tunatwezwa tukageza ku rwego tubasha kwerimu, tunasafishwa, tunafika kiwango. Muri kamere tunaweza kugeza ku rwego dushobora kuba bakizwa bashobora kwerimu wakati yao. Kwa unafsi tunaoshwa na damu ya Yesu, tunafika kwa kiwango inastahili. Ingeso zacu rero, tabia zetu zikwe kuri ingeso nziza hagati y'abapagani, zinastahili kuwa nzuri katika. Mungu aweza kutoa mseto akatuvuka tutali, hata wakitutusi wanatuongelea vile hatuko. Ariko niyo wani ingeso zacu nziza wakiona tabia zetu. Yesu yabwiye bishobora ngo muri umunyo w'isi. Yesu akaambia wanafunzi wake, nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Nyinyi ni chumvi ya dunia. Arabatse umuntu ukabitse. Chumvi wakongera kuryoshwa niki? Chumvi ikinyauka na inaweza leta utamu na nini? Haleluya. Amen. Ndavuga kaniyuse. Yo bari batse ngo mugejeje. Ndashaka ko kuvuga nini? Nakomezanya. Agiye bishoye arabya mu umunyu w'isi. Nyinyi ni chumvi ya dunia. Arabatse umuntu wakayitse. Chumvi ikinyauka, uryohe bwawe ugashira, utamu wake unaisha. Waba ufite akamaro ki? Unaweza kuwa na maana gani? None abakristo muri mubwira muri twege ingeso zacu nziza. Wakristo mnafikiria utofauti wa wale waamini na wasioamini itakuwa wapi? Tukiiba na waibe. Mungu mambo bitandukanye byatujya bari. Utofauti hapo ni gani? Jambo la gatatu. Neno la tatu. Yababwiye kuba kugira urukundo. Aliwaambia kuwa na upendo. Kwitoza kugira urukundo. Kujizoelesha kuwa na upendo. Twavuze ku bintu byose ari ukwitoza. Tumesema maneno yote ni kujizoelesha. Urukundo Yesu Kristo yakabigishwa be. Upendo Yesu Kristo alikuwa akiambia wafuasi wake. Yaraambia ngo gukunda abantu. Aliwaambia kupendana. Tusalangize kukundima. Kuanze kuliko kuanza kupenda Mungu. Sikuwa itandizwe na bisobanura neza. Asivyo ambayo vinaandikwa. Ariko mu rwandiko rwa Yohana pesa ni kutu umuntu avuga kwa kundima atabona. Katika nyaraka ya Yohana alisema ni aje kandi yanga mugenzi we babana. Mtu anaweza sema aje anapenda Mungu na anakataa Mungu yake. Kundima ni kushaka urukundo rwaziza mu bavandimwe. Upendo Mungu anahitaji ni upendo ambao mugenzi we bariba. Muimbaji apende muimbaji mwenzake. Urukundo rukunde kwere muri twebwe. Upendo utoe matunda. Tumakizizo urukundo na tukiwa na hiyo upendo shobora gusangira n'umuririmbyi mugenzi wacu dufite. Tukichanganya yale kidogo tunayo, ndashobora kubona harengana nisione mahali amedhulumiwa. Aziricyo mfite akidhulumiwa kwa sababu yangu. Yesu arabwira ngo, Yesu akawaambia icyo kiguri mugikora, upendo huo mkiwa nao, urukundo rwaje ruzaba ruri muri mwebwe, upendo wangu utakuwa ndani yenu. Haleluya. Twitoze rero kugira urukundo muri twebwe. Tujizoeleshe kuwa na upendo ndani yetu. Yusonye mu rwandiko rwa Yohana wa mbere. Tukisoma ibice bine n'umurongo wa karindwi. Sura ya kwanza na mstari wa 7. Ibice bitatu n'umurongo wa 16. Sura ya 3 na mstari wa 6. Ibyandikwa Yohana ibice bine n'umurongo wa Yohana sura 2. Ijambo rya kane yababwiye kwitoza kwizera Imana. Neno la pili aliwaambia kujizoelesha kuamini Mungu. Ukizwa kusati bihagije. Kuokoka haitoshi. Haleluya. Amen. Kuko abantu benshi, watu wengi muri ijambo kwizera, kwa neno hili kuamini, bagenzera ibintu bitandukanye. Watu huamini maneno tofauti kandi bakabisobanura ngo bafite ishingiro bose, na wanaeleza wakiwa na lengo. Ariko kwizera Yesu Kristo yagiye nako Paulo yagiye
Timotheo, lakini kuamini Paulo ambaye aliambia Timotheo yarabwiye ngo kumenya guhagarara mu busizerwa ukaba muri ubwo buzima bwo kwizera ni kujua kuwa mwenye haki kwa yale tuliyoamini. Ibi tuvugisha kanwa gusa, si maneno ya kuongea tu. kwizera ubuzima bwawe, kuamini iwe maisha yako, utuhe mu kwizera, uishi kwa imani, ugendere mu kwizera, tembea kwa imani, ukorere mu kwizera, fanya kwa imani, tenda ube umuntu kwizera Imana, ili uwe mtu mwaminifu kwa kandi iyo umuntu abaye mu buzima bwo kwizera, na mtu akiwa kwa maisha yake haba n'ibikorwa akora ibikorwa by'abizera Imana, hata matendo anatenda matendo ya imani. hariyo kwizera, kuna yale tunaamini, hariyo tugiye kwizera bitandukanye, kuna yale tunaamini ariko kandi kwizera kwacu tuguhagarare, lakini tusimame kwizera kudashobora guteraganwa n'igice zose, kwa sababu imani kwizera kudashobora guhungabanywa n'imiyaga iyo ari yo yose. imani haitingiki na Ushaka tugiye kwizera mara kwa shida tumetanga zitandukanye tugiye kwizera, kwa vita tofauti tuende kwizera kwacu Yesu Kristo, kuamini kwetu Yesu Kristo ubuzima bwacu kugaragara, iwe maisha ya kawaida. ariko se niyo kubaza muvandimwe, Acha nikuulize, kwizera kwawe guhagazeho, imani yako umezingatia? ese kwizera kwawe gusobanura, Imani yangu naweza ielewa? abigishwa ba Yesu Kristo bigeze gusa kwizera kwabo, wafuasi wa Yesu bituma bapfa ifu zitandukanye kubera imyizerere yabo, walikufa vifo tofauti kwa sababu ya imani, ariko ntibigeze bihakana uwo bizeye, lakini hawakumkana yule walioamini. bagiye mu kwizera, bahagarara mu kwizera, bakorera mu kwizera, waliishi kwa imani, wakatembea kwa imani, byatumye batsinda intambara zo kwizera, iliwafanya wawe washindi kwa vita ya imani. bamwe bemeye gupfa ifu bacurizwe, Wamoja walikufa kifo ya kutundikwa, abandi bemeye gutekwa mu mavuta, wengine waliwekwa katika moto ya mafuta, abandi bemeye kubagwa ipo abarimo batoromai, wengine walitolewa ngozi kwa sababu ya imani, ariko bahagarara kwizera kwabo, lakini walishika imani yao, ntibakaza kwizera kwabo, hawakuacha imani, ntibafusha kwizera kwabo, hawakuacha imani yao. amakuru abayifuzi mu kwizera, Watu wamekuwa mayatima kwa niyo imani. mpamvu bizaba biri mu kubashikura bigakunda, Ndio maana shida zikiwa nuko uwo bizera akaba afitiye ubuhamya buhagije, kwa sababu imani yao imetingika. duhagarare mu kwizera kwacu bavandimwe, Tuimarike kwa imani, bizatuma dutsinda intambara z'uburyo bwose, tatufanya tuwe washindi katika vita. haleluya. Ibyanditswe Yohana igice 14 umurongo wa 12, Ufunuo Yohana sura 14 na mstari wa 10. Biblia itubwira kwizera kwacu uburyo kumera. Biblia inatuambia imani yetu Muri iki gice inastahili. bibiliya itubwira ngo tugomba kugira kwizera kumeze nk'ukwa Yesu Kristo, Katika mistari hii inatuambia tuwe na imani kuko kama Yesu Yesu. Kristo niwe mutoza wacu, Yesu Kristo ndiye mwalimu wetu, kandi umuntu arasa n'umutoza, na mtu hafanana na mwalimu wake. haba n'abarimu bigeze kwigisha, Hata walimu ambao wamesomeshwa, umuntu yatangira kwigisha, mtu akianza mafunzo haba no kuvuga, hata kutamka aza pronounsa nk'abarimu wawigisha. anaongea kama mwalimu wake. Iyo umuntu yigishijwe n'umwarimu w'umuhanga, Mtu akifunzwa na mwalimu mwenye azavamo umunyeshuri mwiza w'umuhanga. na yeye anatoka ni Iyo mwanafunzi. wigishijwe rero n'umwarimu udashoboye, Ukifunzwa na mwalimu mwenye hajui, nawe usibaho mu buzima butaruhuka. na wewe utakaa hivyo au ariko utakaa. rero kwizera kwacu, Lakini imani yetu, tugufitiye umwarimu ushoboye, tunaye mwalimu mwenye, umwarimu wacu ni Yesu Kristo. mwalimu ni Yesu Kristo. Tugomba kugira kwizera rero dushobora guhagarara tugagusobanura, Inastahili tuwe na imani kama Yesu, saba ngombwa tukemera gupfa kubera kwizera kwacu. hata ikiwa na kifo. Biblia ituma abo bose bapfuye bakikizeye, Biblia inasema hao kwizera zemeye gupfa ariko ntizarekuye kwizera kwabo. mashujaa wale Abakristo dukwiye guhagarara ku kwizera kwabo. waamini, mnastahili muimarike kwa Ubu imani. isi igeze kure cyane, Dunia iko mbele sana. ubu duhagaze mu isi y'abanyabwenge. Siku hizi tunaishi kwa ulimwengu wa ushobora kuba umwanya waganira nawe ariko ushobora no kugura kwizera kwabo, ukiwa na nafasi ya kuongea na wao, ariko dukwiye guhagarara mu kwizera kwacu kuko umwarimu wacu ari umwarimu mukuru kandi umwarimu mwiza. lakini tukisimama kwa imani, tunaye mwalimu mkuu ambaye atatufunza kwa Ese kwizera kwawe muvandimwe uhagazeho? imani yako ndugu, umezingatia? Haleluya. Amen. Jambo rya gatanu, Neno la 5, yababwiye kwitoza kugira umutima ubone. aliwaambia kuwa na moyo safi. Sinzina muri aya magambo, Biblia isivuga ngo hanyuma abafite imitima iboneye, Heri wenye mioyo safi, kuko abo ari bo bazabona Imana. kwa sababu wao ndio wataona Mungu. Ni umutima udashobora kubika icyaha, Ni moyo ambaye hawezi weka dhambi, ni umutima wihutiraho kwatura icyaha, ni moyo ambaye unakiri dhambi. uwo ni wo mutima ubone. Huyo ndio moyo safi. Umuntu umeze nk'uwo rero
moyo kama huyo azabona Imana, ataona Mungu. haleluya. Amen. Tuzamura amaboko Imana. Haleluya. Imvugo zawe ni izihe? Matamshi yako Ingeso zawe ni izihe? tabia zako Wawe umeze gutembera simama aje. haleluya, haleluya. Kwizera kwawe ukuhagazeho, Imani yako umutima wawe uraboneye, moyo wako ni niba sawa wujuje izo zangombwa kiwa na hizo zote. asifiwe Bwana wa majeshi. Amen. Uri umwitoza mwiza, Wewe ni uri mwanafunzi, umusozwa mwiza, wewe ni mwanafunzi mzuri. haleluya. Amen. Urakora ku mwarimu wawe, Unafanya kama mwalimu wako, urakora ku mwarimu wawe. unatenda kama mwalimu. Babwiye Petero ngo umeze ka Yesu. Walimwambia Petro hata Uravuga ko wagenda matamshi yako inatuonyesha umetembea na Yesu. haleluya. Amen. Reka mvuge gusa inkingi zituma tugira, impamvu zishobora gutuma tugira. Acha tuseme maneno ambayo yanaweza kutusaidia. Mwari muzi ko bigoye guhindura ururimi ngo tuvuge neza. Je, unajua ni ngumu kugeuza ulimi Biragoye gukunda ili kuwa wetu. Ni ngumu kupenda rafiki yako akusaidia. No kusoma ijambo ry'Imana. Ni kusoma neno la Ijambo Mungu. ry'Imana kwa mtu hivi. Neno linakuwa ndani yetu na nguvu. Tuzamenya kuzuza hizo twavuze hano. Ndio itatusaidia kueleza mambo haya. Ijambo rya kabiri, Neno la pili ni ukugerageza Imana kirimo. ni kutokukana Impano y'umuntu, impano y'umuntu ni kukubali karama yenye uko nayo. isifisha za kumtobe y'ikituma. Inakupepesha kwa kiti cha heshima. Ukiye kwirengagiza rero impano kirimo. Usizarau kipawa ambacho Mungu amekupea. Haleluya. Amen. Abantu bari kwirengagiza impano zabo. Watu wanadharau kipawa Mungu amewapea. Ariko ubwiza bwawe mu y'Imana no guhamagara Imana yaguhamagariye. Lakini kwa mwito wako Mungu amekupea Niyo mpano yaguhaye. ni kipawa hicho. Ushobora kuba yaraguhaye kuri. Anaweza kupea Nikakubwiriza ubutumwa bwiza. kunena neno la Ikamuhereza kunda batandukanye. Wengine ikamuhereza ikamuhereza ziriya mpano zose. watu wote wako na Oya kurekare impano yawe usizia. lakini kipawa yako Wikoresha neza fanya na kazi na hiyo kipawa bizakutuma uzuza ziriya nshingano zose. ndio itakusaidia kujaza hizi Ijambo rya gatatu, neno la tatu ni ukuzirikana iby'Imana ni kushikilia maneno ya Mungu kandi ukabikubwira muri zo. na unajizoelesha na unajua kati ya hayo. Muzi ko abafana b'umupira wa kabumbu Unajua hawa wa mashabiki wa mpira aza yicara kazasha gukora mareshershe kuri ekipe runaka ukamenya amateka yayo na mbere yuko wenda anasoma historia atangira kwifa za wachezaji ndio awe mshabiki. ariko se kuko Kristo mtagomba gukora ubushakashatsi mu mwana wawe. Lakini Wakristo mbona hatuangalie tu ivy'Imana tutekwirukamo. Maneno ya Mungu ni lazima tujizoeleshe. Kuzo kwizera kwe kuba tumumba. Kwa imani tusiwe watu wa Ijambo rya kasa kwa neno la Mungu. Ijambo rya Neno la ine ni kumenya kwirinda wewe ubwawe. ni kujilinda. Numenya kwirinda wewe ubwawe. Ukijilinda wewe binafsi. Hapana umuka w'Imana. Achana na roho. Oya yapana pastor. Hapana pastor. Hapana department ubarizwamo. Hapana ngazi ya Hapana itorero ubarizwamo. Hapana kanisa. Hapana kubera ko wavuye muri Kenya wagiye kure yaho wenda wavuze. Hapana wewe ni mhamiaji ukienda Kenya. Ugiye kumenya kwirinda wewe ubwawe. Lazima wewe ujilinde. Ukirinda muzuvuga kwa maneno yako, ukirinda mu ngeso zawe, tabia zako, ukirinda mu rukundo, kwa upendo wako, ukirinda unajilinda. Ukarinda kwizera kwawe neza, unalinda imani yako, kandi n'umutima wawe ukazumenya kureba neza kuhagaze, na moyo wako na ukontrol vizuri. Nidukora izo bintu, tukitenda maneno hayo, bizatuma tunakisikiza yakingiza umukizo, itatusaidia kuzingatia nguzo tatu. Nitumara gukora izo zote, tukimaliza hayo, nitumara kuzuza ziriya ntambwe, tukimaliza ndetse n'ubundi tugomba kubugeramo tukabushyira mu bikorwa, na hata tukitenda hari umusaruro bigomba gutanga. Kuna matunda, mazao ambayo yanatoa. Abantu bazatureba tubone umusaruro, watu watatuona waone umusaruro wa mbere. Matunda ya kwanza ni muri barua tubone mu rwa Timotheo. Ni katika barua hiyo Biblia izivuga ngo kujimbere kwacu, kupiga mbele, hatua mbele kwetu, kuzagaragarira abantu bose, kutaonekana kwa watu wote. Kujimbere kwacu, kwenda mbele kwetu, kuzagaragarira abantu, kutaonekania watu wote, kutaonekania wale wasioamini na wale ambao wameamini. Kujimbere kwacu, abantu bose bazabimenya kuko twari. Kupiga hatua kwetu, watu wote wataona. Abantu bose bazamenya kuko turabitoza kuja mwisho. Watu wote wataona, wakiona tumejizoesha kwenda mbinguni. Haleluya. Amen. Ariko muziko wakija bahanga no bakora amategeko.
Mnajua hata wachezaji mpira na baadhi wacheza mpira wana mazoezi. Wamekuwa washindi. Lakini bado hata saa hii Wakristo tutakaa, je, tumeshinda? Kama wafanyakazi wa ulimwengu bado wanaendelea kujizoesha, kwa nini sisi hatuendelee kujizoesha? Tusome neno la Mungu. Haleluya. Amen. Ngolipana zacu tuzikoreshe neza. Vipawa vyetu vifanye kazi. Kandi muri ijambo Imana kuikoresha neza. Kwa neno hili kipawa kufanya. Ndio hili ijambo kusema Imana. Ndio kunaingia neno kumukazaganya kushurirwa neza. Mtu anafafanua akamenya n'ikibana yamuhamagariye. Anajua kile Mungu amemwita. Ile yabaye mu masengesho. Akiwa kwa maombi. None muzavuga ngo nitwenda kusoma ijambo Imana tubareka no gusenga. Mnajiuliza tukiacha kusoma na kuomba, hanyuma tukaenda kuikubuke muri hivyo na tunakosa kuwa wajua kuelewa hizo ngo bidufashe wenda kutashegashega muzo kwizera ngo dukwitwe hirya no hino n'imiherezo itusaidia kupiga huku na huku ngo tumenye kwita twebwe ubwacu na tujilinde sisi binafsi. Muzavuga ngo tuja mu ijuru, unafikiria tunaweza kwenda mbinguni lakini nitumara kuko na tukitenda shimere pato tuzagaragaza abantu kupiga hatua tugenda ijambo ryako ni musaruro tuzakura. Neno la pili kwa mavuno nuko tuzakizanwa n'abazatubona bose n'abazatubona ni kwa sababu wale ambao watatuona abazaremizongesho zacu bakatwigira wale wataona tabia zetu tuzakizanwa nabo tutaokolewa na wao tuzakora ubugingo bwabo tutaokoa maisha yao. Abantu babiri gusa abantu batatu babaye mu buzima watu watatu ambao waliishi maisha hayo babaye mu buzima bwo kwitoza kuba Imana ambao wamejizoelesha kutii Mungu nyuma baza kuwa msaruro nyuma wakaona matunda. Mtu wa mbele ni Joseph. Mtu wa kwanza ni Joseph. Joseph alikuwa Potifari. Yusufu akiwa kwa Potifari. Yaani mkosi wewe. Alikuwa mfanya kazi. Yaani mkoleji. Alifanya mengi. Mke ni Muslimu kwa Potifari. Anamugerageza kwa saba. Siku moja bibi ya Potifari akamtamani. Joseph aliti. Joseph akaogopa. Kama Joseph alikoje? Joseph alikuwa Biblia inakuja kwa kima na kugera Mungu ngorogo kwa wale utamwisha. Alipoingia kwa familia yake. Ilikuwa sasa kwa Potifari zake zile sifa sasa zifaraneza. Kila kitu kwa mfalme ilienda vizuri. Milima ya Israeli inaweza wakasahau. Mazao walivuna. Potifari ngoyizera Yosefu. Potifari akamwamini Yosefu. Kugera kuwe yamwe kuizo mu rugo rwose. Ikafika kwa hatua akamkabidhi kila mambo ya kama alipokumbana na shida za kujaribiwa. Yosefu ngwatinya gukora ico cya imbere y'Imana. Yosefu akaogopa kutenda dhambi mbele ya Mungu. Yagikora n'akabamugo. Yosefu hata angetenda hakuna mtu angemwona. Nuko Ukristo bwacu tugomba kuba. Ukristo bwacu urashaka kureba hirya no hino ukakebereza gukorera abantu. Niyo mpamvu Ukristo bwacu rero budakomera. Uaminifu wetu kwa Mungu. Yosefu agira ko Potifari. Yosefu akamwambia bibi ya Potifari, kwa kile cha mbele Imana. siwezi kutenda dhambi nikiwa mbele za Mungu. Asifiwe Bwana. Amen. Zaburi wa shwai. Haleluya. Sitoza kuwa Imana. Tujizoeshe kutii Mungu. Bisatufasha kutakwenza inge na inge. Atatusaidia kutulinda kutokutenda dhambi. Zichima na yeye. Unajua kile Mungu amemsema. Mungu alimuinua. Kwa kupiga hatua kutaonekana watu wote. Na bado tunajizoelesha tukitofautiana na wengine. Lakini tukiacha mambo ya ulimwengu, tukijizoelesha kama wenda mbinguni, tutafanya yale tofauti na ya ulimwengu. Mtu wa pili katika Biblia ni Musa. Mose mwetekereje kuba igabe kwa Farao. Musa alifikiria kuishi maisha ya kifalme. Atekereza kutunza igabe. Akafikiria na utajiri wa kifalme. Mose mtiatitao. Mungu anatuambia watu bila wewe Sadraka na Meshaki na Danieli. Anatuambia Sadraka na Meshaki na Abednego. Hao walikataa kwa chakula ya kifalme. Wakaambia mwalimu wao. Akamwambia tujaribie siku 10. Utuzanire ibishimbo tubike. Utuletee maharagwe tukule. Igihe kigeragezwa nikigera. Wakati wa kujaribiwa ikifika. Muri comparison nikigera. Ikifika wakati wa kujionyesha. Usame bana ibyo zingani. Ulete wana ambao wamekula chakula kifalme. Utuzane ushiri na sisi utulete utuunganishe. Hanyuma utulewe mama. Na uangalie. Amen.
Haleluya. 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 Asifiwe Bwana wa majeshi. Kuba ibabuloni bavandimwe. Kuba ibabuloni. Kuba ibabuloni. Kuishi Babiloni. Kuba ibabuloni. Kuishi Babiloni. Basaduraka na Meshaki abasore hano. Saduraka na Meshaki na Abednego vijana kama sisi. Kibanzi kayo ngo bagire ibyo zari bibanesheje. Hawakujali na chakula ya kifalme. Haleluya. Amen. Kubera ko ingaruka zari zimbiza nibyo. Kwa sababu matokeo ilikuwa ndani ya chakula hili. Ibyo zo zari kibi. Chakula ilikuwa kama ingine. Ariko biriziva ngo mazi kwiyanduza n'ibyo kurya by'igami. Lakini walikataa kujifua kwa sababu ya chakula cha Ibyo kurya kifalme. by'igami tuzarizeje. Chakula hiyo ilikuwa tamu. Biblia Yesu anayavuga ngo baze kwiyanduza n'ibyo. Ndio maana Biblia iliwatofautisha na wengine. Turasoje bavandimwe. Tumekamilisha. Kwitoza kubaha Imana. Tufanye mazoezi ya kutii Mungu. Hizo leo bizadufasha. Hiyo atatusaidia maneno hayo. Sasa mukamuntere. Kuinuka tufike kwa ngazi nyingine. Ntabwo haba mu ruhombo muri bitubu. Hakuna kuhomba ndani ya haya. Wa Yosefu munsi mubiri Imana yarabasaba. Wa Yosefu Mungu aliwabariki. Ba Mose Imana yarabasaba. Musa aliinuliwa. Wa Danieli Imana yarabasaba. Wa Danieli waliinuliwa. Kwitoza kubaha Imana ntabwo ngururi. Kujizoelesha kutii Mungu hakuna kuhomba. Nitubikora byose. Tukitenda hayo yote. Kujimbere kwa tuzagaraganya abantu. Kupiga hatua tukienda mbele tutaonekana watu wote. Na tutaokolewa na wale wote. Jambo Imana ifasha hadi tuganze. Neno tusaidie.